Hello mayam, ay kasi nila sibu yung biro ko ay pumna magputaram no oksari. Ngasi ay na video ano baba pudra lasari video sibu like to video ay kasi nila sibu subscribe to video. Hello friends, मैम ngasi video se agi viewers मैम gidamakta amasung smartphone use tawri bisina using gidamakta amna important oi bayamna kana gadaba adum laba videos oi gani aduda trick and tips khara su yaw bi aduga setting khara on to mathau ta gani adu kai gai setting no habdai मैम dai fetang han bada khangan jakhi kai no hamni koi phone si ko use to matam di ko application si on to matam da function si tappa gumba lumba gumba hang oi bedo koi sinau sing gida phone sing kai gumba dum laba problem thoga di ngasi video sa du punna maktu ngasi koi yengaga khara to smi am gidamakta kana gani khali ngasi video si koi sinau sing phone hang oi ba phone sing do function tappa application do kon open tawma tang tappa lumba phone do adu oiraga dinga sigi video si adum labi sinaw singi damakta adum labi smartphone user singi damakta amna important oiraga dinga sigi video si myam da share tawbiu khangan biu ko phone do hang oibada hanati khara better oigani hang oibadu myam iskoni use tawma tam da khara nungai ga phawgani speed wani smoothly wani use tawbada use tawbi biya gani sigi setting amasung trick and tips khara open use tawra matungda kone setting de sang matungda sigi setting si on tawra matungda myam khara nungai gani ba hanata gi adu myam ngasi video si hawdri mamang da effect myam da khangan jagi adu myam na channel si bunung si biu ga di subscribe tawbi aduga like to view video si bodu myam du khangan view no hoi phone de hang oi bata ragadi sigi setting si tawraga myam hana dagi khara fagane khanjai adu kai no hai matam da han bada no hoi setting si sang biro ba ai samna setting si sang ga ai hafetang ai gi phone si eng bio ba ai sang hige adu myam comment tawgane have hafetang myam eng bio ba ai ga gi no hafetang uhan ge ba ka myam da phone si da sang ga manung si da myam dum eng bio screen si da ai sang yo fam ja du no hoi kam na open tawgani sin hoi off le ramgani han bada du si kan on tawgani have dai pun namuk tu myam da khangan ge ba no nek ta si eng ga myam u fangoi khangoi aduna video si loi fok eng ma thau ta gani asi on tawge khalaga di karai di sanga kamen on tawgani adu ko hang oi bu phone du karam mani hang oi de khara better hen gani khara ngai hen gani have du ngasi video si da myam tak si do si agi to maktai have fetang myam da si han ba kai kai no myam eng bio have fetang kai na taw do si myam nai ko men singkhat piro myam singkhat piro si yam mani si setting si da yaw si myam si da kai gum khara ai myam da show taw jage ba ko adu khangmin na sibako sigi mafam si dai kai gumba sigi mem on taw pham si on taw matam di ko screen si sumna oigane ba sigi gumba on taw no hoigi na mana ba friend amasung kana gumba sum prank tawning ba oraga so sigi trick and tips si on taw biu adu mo on da dum pi khonak tam adu yengo ba magi mong sum noi friend du ge iphone si di adre no bai kai na sumana khabe ek khole screen ya adre suma pakhat kani dana mem sum entertainment ko ne prank ko ne taw biu mem na ta sum mi lak na ba khot ba adu mai taw han bi kan mem sum mem sum khang jaw na share taw jam ne adu lana di use taw bi kan mem adu marak sida kainam ta hayo gain nan link ma haibadi koi kana gumba da kai gumba any video amgi link thar ka location magi eng thok pa magi phone si karam bano magi sim si karam bano haibdu adu ge video da ina upload taw ba youtube na masana automatic remove taw khre eng da warning chu thar imam adun tak pa dum dumba content am sung video upload taw ba si moi guideline gi khilaf ne hai against ne hai aduna upload taw biya de imam aduna eng da warning la aduna imam delete taw thok pani imam na warau biroi adu si on taw matam da sumni ko screen si khapa ubi gana mem adu ma khai si on taw matam di ko screen si ang sumna sum trick and tips sai mem da si share taw jage du ka mena on taw gani ka use taw mem loi fokte eng bio adu ga si iphone si animation si sumna mem like thara thambio ba si like thaba like thara gadi khoi gi phone se ji hang oi badu fadoni si mem gi important oi ba mafam ni si gi animation si mem si yarim khoi pic na thambio ba si pic na thamim khoi noi gi phone di khoi open taw matam da yam thugani any application am launch taw matam da yam thuna smoothly speed oina yam chat kani mem adu gi yam important oi ba masung trick and tips si da makha dam ka si gi 360 ubiri si mem dpc 360 ai si ahan ban hoina note tora thambio ai side ta screenshot ama number khara urangani mem na adu gi note taw bira tham screenshot lawraga mem na loi foktang eng video si mem eng ta ga di khangoi kaisu sina sana sa gi 360 live sing do si gi trick and tips si screen chawring khoi phone du gi yam kana gani adu ya fetang si 360 sai note ta horage adu ga number am nam ge go si gi image ta uri du gi 720 nam ga adu save taw ge ba adu ga my interface kaman ubi ge adu mem eng bio si eng mem si gi mong si samne khoi gi computer gum am da use taw gum no feeling faw gani mem si ai dial pad se sang ge ba adu eng bio my interface sumni eng mem na khoi ji sumana ai di yam stylish mong da use taw ni mo erga di si trick and tips use taw bi adu si ai context se sang ge be eng mem sumna so adu sumna sang sumna mong du mai fazadar mem sumna adu si ai dial pad se number na fam je sang ge my interface eng mem si dak hai di khoi gi laptop kumba computer kumba open taw style na to si number lang nam deng mem sumna si fazadar nam fam gong si mem adu ai singa sigi video si punang si mem da khangan jage adu halla ga jigi mafam do sang ge mem adu ga jigi mafam do ai off taw hi ga gi sa ge leramba size to 360 na try leram mem adu ai si thamma ge because adu thamba ga si noi noi change tawri ang bi ai na pi screen da number si dai 360 si thamma ge adu ma sa interface ta halla pura ge adu matung da amukka si singkhathi ge adu kai gumba khara am su han thi ge mem da ko adu taw bio ba adu ga sida hojiki main hang oi dana be khoi fen si app has mem si don't keep activity side mem gi si off leram ngani si karam on taw gani adu si video cha khangan jarge adu si on taw ba ki kana ba khoi gi background di khone application use taw ba facebook whatsapp any application ma khoi na open taw thamba do adu khoi na back cha thiba masana adu gi background du clear taw khane clear taw bana mara bo khoi phone si smooth oi gani hang oi ba da gi khara fagani adu mem na use taw bio sum sum ba
सेटिंग्स ऑन तौर अदुसिगी स्टैंडर्ड से मसागी ले कई नोई नो बैकग्राउंड प्रोसेस से थमनिंगदी नोई फोन अमुक हेन स्मूथली होगनी थम्बीगे है नोई वाना स्टैंडर्ड लिमिट से मसागी थमजरगे सुम सेटिंग खरा मैम ताकगे करम ओपन तौगने है डिप्लोपर ऑप्शन से गाइको ऑफ तौरमेगेको मैम ऑफ तौरमगनी हाँ मसाई नोई फोन ऑफ लेबनी मैम से ऑन तौदमेबा ऑफ तौखरे करम ओपन तौगनी है मैम खागेको मैम वीडियो से हौदे मैम खाजखे कई मैम प्रेंक तब ट्रिक एंड टिप्स खरा सेटिंग हेंग ऑन तौगने है सेटिंग से अहम ऑन तौर आई पुनः वीडियो से सांगसु लोफोक तेंबियो मैम मैम की कानगाई सांगसु मैम खाजरी अबाउट चंबीरो मैम चंग वर्जन है मैम एंड्रॉइड वर्जन लेरे 13 वर्जन है मखा चंबीरो अनीसुबसीद बिल नंबर है मैम तरेट लक सूबना मैम इसी पुनः नंबियो अखोगी लॉक थम्बदो स्क्रीन लॉक तो है मैम आई खंगी स्क्रीन से उरमरोय सिक्योरिटी रीजन मरम स्क्रीन की पासवर्ड तो नमगे नोई तरेट लक मफम से मैम नंबियो स्क्रीन लॉक है हंगीरो अद बैक चतरो नई थबक से हल्लगा सूम बैक चतरो अगेन हम सेटिंग से चंबीरो मैम सर्च तौफम से मैम सर्च तौर हजी DVLO सी ऑप्शन से मैम डिप्लोपर ऑप्शन है ऑन तौर ऑन तौर हजी प्रोसेस तो मसा ऑन लेरमनेबा हजीदो अगर ऑन तौर कम ऑन तौर मैम खाजा सूम चिंखत्पीरो मैम याम सेटिंग सूम चिंखत्पीको मैम वाले अहम से उबी फंगेको मैम फ्लैश इंटर विंडो सर्फेस वेन द अपडेट है मैम सूम ऑन तौर तौनी कनागुम की प्रेंग इंटरटेनमेंट की सूमगी अतई लाना यूज तौर मैम से लेरे सूम ऑन तौहनी कनागुम सूम प्रेंग तौनी यारे ऑफ तौर मैम लातम तौर यारे स्क्रीन से मनी ऑनथोगे है मैम से ऑन तौर फोर्स RTL है लेआउट से ऑन तौर फोन से मैम मत ऑन थाने मनी ममांग सूम कनागुम प्रेंग तौनी सूम तौबी ऑफ तौर हजी लेरे मैम एंगबीना पुनः हजी वीडियो लाइक तौबीद्रबी प्लीज लाइक तौबी मैम की सूम ट्रिक एंड टिप्स कानगदबा मैम वीडियो पूरा लाइस मैम की सपोर्ट तौबी मैम शेयर तौबी विंडो एनिमेशन है खाजखेको यारे पिकना थम्बियो पिकना थम्बन मरम नोई फोन से हेंग है अहम से नोना पिकना थम्बियो नोई नोना हाईद नोईद हाईद लेरम पिकना थम्बियो मैम 360 की मैम खाजगे नोई स्क्रीन सांगना लैपटॉप कंप्यूटर की मौत यूज तौनी स्क्रीन हंजरी फोटो लौर थम्बियो नसा नसा हाँ नोट तौजनबियो कौथोक्तनब यूज तौनी थम्बिरो तौनी सागे सिजनबीरो हजी नम्बको मैम मैम उच्चखे सो व्यू अपडेट है थमग मैम स्क्रीन से मसाना ब्लर होरकने से मैम जो इंटरटेनमेंट की प्रेंग नोई वानी तौगे मैम मेन मरुब एप एप साइज मैम डोंट कीप एक्टिविटी साइज ऑन तौबियो नोई फोन तो मेन सिने अनी है एनिमेशन दो अनी फोन हेंग कनगद मैम स्मूथली यूज तौबद नुंगाई सेटिंग अनी ऑन तौरगनी अतई इंटरटेनमेंट की पर्पस की प्रेंग की मैम शेयर तौजनीको मैम की ऑफ लेरमगनेबको ऑन तौबियो ऑन तौबना क्या काने मैम खाजगे बैकग्राउंड यूज तौब फेसबुक टेलीग्राम इंस्टाग्राम एनी एप तो मसाने थोड़ा क्लीन तौथोखने मसाना ऑटोमेटिक क्लीन तौबना मरम फोन से हेंग कन्नरनी स्मूथली यूज तौब यारनी नुंगाइरनी हाँ खरा बेटर होगनी मैम बैकग्राउंड प्रोसेस है मैम की नो प्रोसेस से थमगदी अमुक हेनसु नुंगाइगनी यूज तौब मसा की थमगे मैम की कानगदब वीडियो से मैम खरा खाजखरे मैम की कानगनी खलगनी मैम सपोर्ट तौबियो मैम वीडियो से शेयर तौबियो अगर ताकचखरीब सेटिंग खरा सूम प्रेंग की इमानबी तौनाई सूम ऑन तौर यूज तौबियो सूम से मैम की कानगदब ट्रिक एंड टिप्स मैम पूरा लाक्सगे मैम सपोर्ट तौबियो मैम वीडियो से स्वाद लोसनमनसीको गुड बाय।